Pemirsa pengerau wisatawan ke desa wisata Penglipuran nincap selami warsa kalih tali patlikur. Manut data sane kepolihang saking pengelola nyinahang, kantos bulan November sawetara 900 tali diri wisatawan sane sampun rauh ke desa Inucap. Manajer Desa Wisata Penglipuran Iwayan Sumiarso nguningayang yening pengrahu wisatawan ke Penglipuran, akehan wisatawan Nusantara sawetara domas tali diri. Indik Wisman sawetara 100 petang dasepat, 700 kali dasa diri. Manut dane wilangan panincapan pengrahu wisatawan Inucap kasokong oleh Makatah Parindikan. Minekadi akeh promosi sane kemargiang oleh pengelola desa wisata. Satios punika wenten taler branding Penglipuran pinake sinalit tunggil desa wisata Pinebecik ring Jakate. Antuk nerus nincapang pengrahu wisatawan, Penglipuran stata mau usaha ngewedar Makatah kahanan wisata anyar minekadi hutan bambu sane mangkin sampun kejangkepin antuk margi kayu. Bali Pos nguningayang.